هين انشتاقي غادي اللي بغى يشرب بيض دي زران وهربت كالسياقة خير. دونك انشتاقي قارناس لو فونتريلوج. لو فونتريلوج عاد مسلايض بلا ما تعرف كيفاش نفيرنيك دا شون كاين جي ديباسي ان بو لو تروك دونك جو بو ميم شونتي يوث لا شونسون بلا ما تحركنيش نفير القراص. يسرنك تفعض كان عيوني لعدان يسرنك تفعض ضحلي عطاش فرق مثلا نتسولين انشتاقي وثيقه ريس على الجنون وثيقه ريس حشكولان وثيقه انشتاقي سي دو طالون دونك لا يفتغش قراص يا تيزيري يا تيزيري ما تشوف سنسعدك النية يا نتغني الحسناوي غشتني سنين الذي اشطح رجوي يا رجوي يا رجوي ما تنحمله يا رجوي يا رجوي يا مزالك مسارمة. Que des promesses, que des promesses. حقا مش عاملين يقولوا على الأوروبا يقولوا على فرنسي ملل يفرمي dans les sites. Oh zut. Non زيت ولاش مادموزيل والله كنت كتقوا عندك ثمر. Mais je crois que vous êtes marrant. Non mademoiselle pour بقدر روحك mademoiselle مش marrant. Non, j'ai seulement dit un petit mot et puis je vous ai pas traité de marrant. Et puis un marrant, c'est quelqu'un qui rigole. القول لا نورمال زوج ياسكاش حيكفى الماتش يلا mademoiselle. برك كونوا تصاصا راي هو mademoiselle. Oui. Toi pas écouter lui là-bas. Oh كذا. D'accord, mais pourquoi tu les écoutes pas? Ils sont gentils. L'Argentine. Allah, c'est un plaisir, c'est un bon équipe, mademoiselle. Tu vois le montagne là-bas chez nous? Quoi? Tu vois, écoute, comment t'appelles toi? Ben moi je m'appelle Christine. Et vous, comment est-ce que vous vous appelez? Ah, Pelé. C'est un joueur ancien, Pelé. Non, comment est-ce que vous vous appelez vous? Là, tout facile. Vous quatre. Vous Wakar, bon, c'est votre prénom. Vous habitez où? Là-bas. C'est où ça là-bas? زوخة من نددات من الخرمود كوتي كان مادموزيل سي باسكو يتيقي وخابني يا لو بلوي كونت الطومبي الفرابي بافي في القرمود اي بي لو كيس قارناك انت راس فرانسيس لو بلوي mademoiselle. Oui. Tu es trop beau, hein? Merci. Mademoiselle. Oui. Toi, moi. Ah oui, mademoiselle, tu compris? Je crois que vous appréciez les fêtes et je crois que vous êtes chasseur aussi. Ah oui, mademoiselle. Quoi? Pas sûr? Non, j'ai dit que... Monsieur, je vous trouve sympa alors que moi je dois y aller. Comment? Toi? Ah, y aller. Non, mademoiselle. Toi partir, ici commence à ralentir. 5 minutes, mademoiselle. Je peux avoir ton numéro de téléphone? Non, je suis désolée, je vous connais même pas. Comment puis-je vous filer mon numéro? Normal, mademoiselle, tu es en Algérie, tout est possible. Tu connais l'émission incroyable, mais c'est vrai. Et voilà, c'est moi l'émission, mademoiselle, c'est moi. Mademoiselle. Oui, allez, au revoir. Tu as ma chance. Merci.